Kiban sengsara mak tanyo jamu wate keplehi tanyo. Wate keeh hana mangat, sakit keinglat, sakit latuun, asam urat, rematik. Cukup sengsara mak tanyo. Be sampai rayu tanyo apa susah kumnyan. Nyan ban perjuangan mak tanyo. Makasih. Jadi cukup kawat malam barusan aku telepon Roma Irama. Aku pikir ini lagu Jagat Tumpul di Aceh ya kai. Aku telepon Roma Irama pas 2 malam. Pulsa api 2000 itu. Halo, assalamualaikum, Bang Haji Roma Irama. Roma Irama tangi bukan lagu, kalau bi. Waalaikumsalam Bang Fatih. Alhamdulillah bisa telepon saya. Ya, Bang Haji. Kalau di Jakarta ada apa enggak lagu seperti lagu di Aceh, lagu di Aceh, Jakarta Tubuh, perjuangan mama kita. Alhamdulillah ada juga. Kiban, lagu Kiban, lagunya gimana Bang Haji? Kira-kira begini lagunya Bang Fatih. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia, Teng 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 teng. hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kira-kira begitu Bang Fatih. Lagu itu saya buat pada tahun 69. Ani Rika Baru rupa si Roma Irama kadi pegal si Don 67. Alia aku telepon ngen ke di daerahku pokoknya belah no Qatar Pak Piala Dunia barusanan kampung si. Halo, assalamualaikum, kaifah haluk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akibat daerah Arab ini nampahna lagu cerita tentang perjuangan mak tanyo. Alhamdulillah, alhamdulillah. أمي ثم أمي حد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خير حدا آخرها بدمي وعايش فيه. أمي ثم أمي حد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خير حدا خيرها بدمي وعايش فيه. آمل لها تمثال اللي سيرة البهار فوق الخيال، آمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي شالت واللي ربت صلي جبال. Masya Allah, Al-Fatih. Ahlan wa sahlan. Berarti diharap ina. Yang kawat lon parosa ngen ke Cina bagian pegat-pegat mesin Honda. Cina. Halo koko CC, ni hao ma, ni thọc xưng 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 thai hổ. No wai. No wai ni na sir padi Cina. Nyang ko pateh ke. Kiban lagu Cina pakai facut. I thong xưng xưng thai. 后太保丞相眼定来，后老是原来后灵光，后太保丞相眼定来，后老是原来后灵光。
Kepala Mina Cina mati kepo. Wih pegas si kamian. Ih thong tung tung kuai si tahu. Daerah Cina nah berarti beres lah ini lagian. Bekelo mau daerah Jakarta matang di Aceh atau alingnya sapotong yang terakhir di India dengan kece mikartikane. Halo ane, तुम प्यार के लिए हम तो प्यार कली मेरे सो प्यार करो बाहर के लिए हम तो प्यार करेंगे tang ting dengan kepeh roti cane di India. Halo ane, तुम प्यार के लिए हम तो प्यार करेंगे मेरे बाहर के लिए हम तो प्यार करेंगे perpati ijo ape bawain nang di. Kiri am topel kiri. Ben pekarula kolong dengan mekat. Nyok nak tanya masalah laku di India, nah kok hana perjuangan mak tanya ting melahirkan. और अगर हम तो प्यार करेगा Ini dengar begagot. Ya benar. Ya, apakah patut? शुक्रिया तुम प्यार के लिए हम तो प्यार करेंगे Ini am topel kiri kau. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम Sang kena uji ni di. Pakai nyanyian. तुझे देखा तो ये जाना सनम Ijak wak nang relikut. Pyar hota hi dibana sanam. Hum yahan se kahan yahi hum. थोड़े बातों है मरमाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम कभी खुशी कभी गम. Awak nang tisu agak serak pacur karena utai pacur tikane. ना जुड़ाएंगे हम कभी खुशी yang kurang cowok. Kami gem. Ini lagu India pemenang. Cukup gawat loh berarti di India di. Nah lagu duet di Aceh, di Arab, di Cina hanya duet. Awan seroro di India duet. Nyan. Alinyan bakal ke alu ku telepon madungnya alian lum diisoi kontrak mas sabohnya kontrak sabe ke kontrak. Nyo salah bulin lah minggunya udah Jakarta gitu. Wah kalau ke Jakarta. Jadi teh ibu kalau nyapoi pateh. Time nyanyi lagu India, lagu Cina nan bak dakwah. Antena panik ron. Kila komnya di India hana orang Islam. Jakir naik muriduh be sama Islam urang. Di India masjid paling raya di India, di Cina. Udah yang di Cina ni thok sing thai kok bilang berarti ham topet ya. Udah yang di Cina na raya apa nama masjid? Oh thong sing thai tu. Keramik mendung kayak ni. Bele na Cina apa hanai no? Ipoh ke tu. Nyo pantan yo ho kop. Ipoh ke mati ke. I thong kam sia koko cece kam sia. Ya, nak yang habis aku pergi lagu, cukup gawa lagu di India, mudih di Arab, mudih di Jakarta, mudih berarti seni di Aceh ni, memang yang, dia pakai seni di Aceh harus nak seni. Aceh ni, teori bang Maghrib, buat TV ni, buat di Podip, TV RCTI, buat bang Maghrib, siaran dari masjid di Madinah. Allahu Akbar Allahu Akbar pakai irama kapu develop Indosiar arak bertutupi kapu dep Indosiar Allahu Akbar Allahu Akbar
Indosiar. Pakai irama, pakai seni. Tapi TPRI camun. Yang putih pilih yang lain betul. Ngeprek nan berdoh di PDP. TPRI camun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TVRI, RCTI lain, Indosiar lain, TVRI lain. Pokok itu pakai irama. Irama dalam Islam, seni. Itu mesti dari tangga nada di Arab, nasikah, nabayati, nahawan, naras, leji. Ben begitu do re mi fa sol la si do. Di Arab nasik. Do re mi fa sol la si do. Mi ada Arab ni. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah tangan nada di. Menyajan nak pakai irama kapal cukup kawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, nak pakai seni. Putri seni. Asyhadu an la ilaha illallah. Pakai seni. Sahabat Nabi Muhammad yang nanti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah waktu matang kudip Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah sabi yang adzan. Bilal bin Rabah waktu adzan iramanya pakai ohtin Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad, dia pakai irama. Sesungguhnya kepegah oleh Nabi Muhammad, wahai Bilal, aku mendengar suara tapak kakimu di dalam surga. Nabi Muhammad pegah Pak Bilal. Orang dalam dunia, tapi sudah tapak kan dalam surga. Dia pakai irama sih. Ike hok no. Yang kapere, yang paling penting, yang paling penting, yang lagu yang paling pokok. Masalah hantu ada keterendung pun, dah lagu sertuh bodoh. Mihai dengerin ke YouTube. Yang paling penting malamnya ni jangan banyak ulung lagu. Ulung matang pak kaset matang aku si ulung. Kaya kalau ndroku. Lu ku shooting dah maneh ngai pergi ngapa lahu ngan mandu. Kaya aku si talon. Maleke. Kok laginya sih kamu? Yang paling penting nijak kano hai kaum yang berdoa kaum yang bahagia pemuda-pemudi yang paling penting nijak malamnya wati sampun dakwah li Tunku Junaidi nyan bejit ke pahala ke dia bejit ke sabot ilmu bejit ke pahala nijak kano lagu lo hana penting lagu Cina lagu India ben nyanyi kawaknya poh nu